Earning samai birta kalang rapet do anarar kansmi aprang sinil hin pens kardom lang pazriglo kardom non earning samai birta ke than pon jibang nili jidkramsa lasi non birta thepi lang ponisina Padmasri Pukla Lektipi of Han Women Kesi Atumpen Karchupon Karbi Tamas Council Atumpen Station Kangnipon Tarapung Havra Ratumpan Katsingsi Reson Kara Sankiron Pon Abarim MLA nominated MSC Dorsing Rong Hang Semikedeng Lapenki Akimi EM Bahani Tup Anghoy Kachingi Lower Amri Aratum Kisung Ki Boylong Katrap Students of Hanpusi Lower Amri Youth Association Hampang Song Hang Patek AJ Vice Speaker Karbi District Committee Atumpent Prime Minister of Hanpinpura Lupanongsi Bogozin SDU Civil Ariding Pinpura Lugapajirdam Non Birda Putot Angton Pen Langponisinan Padmasri Pukala Lektipi Inut Kach Tangklong Alun Sepi of Hansami Rashtrapati Bhavan Along Sami India President Durbati Murmur Ardeng Pensami Padmasri Award Sami Pipajir Ponlo Padmasri Pukal Lektipi Kedamtang Srinira Kresir Kepra Choks Kepra Poninkan Husami Karbi Risimisoronga Je Pansmi Lunjur Tokonsi Lunponlo Lapendet Panki Padmasri Pukala Lektipi Pensmi Ason Kaprek Karbi Lunjur Tokonsi Lunponlo Lapenki Ongdung Anong Mati Evars Meets Palong Pondo Padmasri Pukala Lektipi who signify Enkora Poni Banki Roda Hempen Dimbapur An Nangsunsi Women Kese Atom Pensmi Dimklong An Palidensi Padmasri Pukala Lektipi Pan Karchu Aja Megdeng Pon who signify Enkora Poni Karbi Tamas Council Atumpen Ata por Pai Keba por Balompen Station Iniponlo Karbi Tamas Council Chairman Raju Tisu Anghoy Iniponsi Station Semi Pangcheng Ponlo Labang Su Station along Semi Karbi Tamas Council CM Dr. Tram Ronghang EMS MAC Tumana Chitong Dunpensi Karbi Ang Longlong Karbi Kasumrilu Karbi Ang Longlong LP School Lapan ki High School 6 dul ke parlopon ang kangalong kedu Lapan Karbi Tamas Council ke parlopon ang kangalong Chukumara Tumpan Pension ki Pipon Jipan Lapan ki Karbi Tamas Council long MAC Chairman Dibu Chairman Atum Mafansmi Acheklu Bainong Papat Ponsi of Hansil Bangso Bill Ponsi Papas Ponlo Lapan Prabjin Pen Governor of Hansami Chinki Chawai Ponsi Approval ke Ponsi of Hansami Siding Pon Pupusi Karbi Tamas Council CM Dr. Tran Manghang Pen Pachini Pon আজি বাজেটৰ সেশন নহয় ইয়াত 254 কাৰ্য্যালয় তমাস কাউন্সিল যিটো আমি ৰুলছ এই ৰুলছ মতে এটা সেশন হ'ব লাগে এইটো জেনাৰেল ডিসকাশন আমি কিছুমান বিলটো পাস কৰিছো এটাটো আছে আমাৰ ইয়াত কাষ্টমৰী কোডৰ বিলটো আমি ইয়াত প্লেস কৰিছো এই বিলটো মানে ইয়াৰ আমাৰ আছে জাজ আছে আমাৰ কাষ্টমাৰী জাজ হ'ব হেবিলাকৰ কাৰণে এপ্ৰুভেল কৰাৰ গভৰ্ণৰটা পঠাব লাগিব জাজ বিলাকক এইটো আজি বিল পাস কৰা হৈছে লগতে আমাৰ এডুকেশ্যন যিবিলাকৰ আমাৰ এলপি আৰু হাই স্কুললৈকে আমাৰ যিবিলাকৰ এটা ৰুলছ বনাইছে এই ৰুলছ বিলাকৰ কাৰ্য্যালয় তমাস কাউন্সিলৰ জুডিডিকশ্যনৰ 6 শিডিউলৰ যিটো আমাৰ ৰুল সেইমতে আমি আজি বিলটো প্লাস কৰা হৈছে আৰু 3 নম্বৰটো কাৰ্য্যালয় তমাস কাউন্সিলৰ যিবিলাক এমপ্লয়ি কাউন্সিলৰ আন্ডাৰত যিবিলাক এমপ্লয়ি তেওঁলোকৰ পেনচনৰ কাৰণে বিল কাৰণে আজি প্লেস কৰা হৈছে গভৰ্ণৰ লাগিব আজি পাস কৰা হৈছে তাৰ পিছত আমাৰ কাৰ্য্যালয় তমাস কাউন্সিলৰ এমইসি ইএম ডেপুটি চেয়াৰমেন কাৰণে আজি দৰমহা বৰহা এইটো আজি বিল পাস কৰা হৈছে এই গতিকে বিল আৰু ইমানে আজি বিল বিলাক পাস দুইগৰাকী Lakhai ko rapo nilebemsi konsensi ke parlopon borpung lapen tarapung hawra ratum reson card aphansami inglong arlok akeng pendam detsi dolamara ramsing khru along ansi sangsmich endam nang kognitido borpung lapen tarapung hawra ratum inglong arlok lapona khilu akeng pendam deda pisami sangsmi chelong dam deda deti lapin ki longdam chit sami pa komdun hek deti pusi alam ki sami nang klanglo labang solama puthak sami batai ka chingchek lapen ki kaje bhong sami lampi lam phong dolo Solam aputak sabil local committee upper tarpung lapan ke lower tarpung BJP atumpen
tarapung hawrarat tumphat matha ponsi kanghon kachin su pen sbi tarapung hawrarat mafan nomaki tarapung madetara jirong masi raratum phalabangsu ration card sang pipon semi pangcheng pondo tarapung pen samsing engleng Karbi Longri Abirta Achiklo ke long le la son du ko posinin tum la son klem nang kok lo kasi non pini dak ke ron cheng lo la si la so sang a problem tu bang ke thene bang ke chingin so me chitang asang ke than pini lin ni la puchot takali achiklo 2005 asang ta ke long le ko son sini tum arjudun long lo la si la ke long le dat abang la ke chingin so me athe mithang asang la ke mithang kar hodar bear be dat abang la ke long ja right ave tame ke bear tang suman mang ke long ja right la so puthak posinon ni tu mang ke la so pot un an pen ke mi ji phan klem ponang ke chingwai arlok phan rat phan ke ma tha pen jo kini tum dak wan lo la si non bang ni tu mang ke la son si klem pon lo hok lo la si dak bang ke la non so chi klo by chance inut bahani han tang te det putame so silip bang ke chi bi vet nang po ke bang ji bang ke non chi klo yong si lin krip ho ke long asang loi do ta long ne det putem ngo chi klo bang ke lin thong ke long nun po la bang ke sita silip bang chi bang bo bi det nang kok pute la ke rat atum ni tum phan pen ka ching ki ke than ka ching wang bong sik che me lai pen ako mo next bang klem thuna la pen toa ka do ka ve yong se vidha do kok pulo pute ni tum la bang ke ador bang ke ko pasun thuji la pen athe la so sang bang ke non ni tum ma kiring bang ke no hok ban dawe la si kiring pini ne yong siang song sar tu men tame da inglong an palle phan awar sai nang pidun thu asab su bang nang karap dun awar sai nang pi pulo pute la bang nil tum dor bang ke dor kara ki joy pidnang i buta ang song meng sia kirap do te ki joy ta pidet tu non nang le itu media ke klema korte tom hanja semera ke rupilo pasti nili jasmer ladak wan de putha ka bangke sikening arong lo ati dalamara ansi kidam tanga poran bangke ala episode holdara ki klem bang tu bena jogwan bom lo sipat bon bom lo si hadak ron bom lo sitame pineng la non 2026 la non june ciklu pena bangke ladak an ladak local committee tum jizat malang litum kasipat du pena jog ladak mithang dima hawar long an alang litum wan pen ladak pini sang pipon lo nasila bang so puthak bang kining arong lo alang litum kasipat du pot alang litum malong ansu se arnam herjimi pinang laten isi ning duk dam lam bang ki lahen lo ki dam tang la bang so ki klem ki long li nili kendang lok sitame ki long li sitame dolang la bang so ciklu a farman ansi non bang ke la non tibang ki pichodi pusi nili tar julong sitame non ko son nili sing ki dundelang sitame tar julong teng puludang te halak ki dam tang por bang ke ko son tong alang li tum matha ponjime a ki dam tang ciklu yon ni pongan abang kinili long pon te derlo kipia apong do kusitame dun po asang khudun di lasom dulu he laso posi laso puthak lambang alang litum kuson tong matha ni kuson tong plan bonne labang ni chini dan ni derlo laso puthak bang bear do na teng ben long lun do non long lo de te ki dam tang por ang ke tang ciklu bang ke ciklu joni ni ke long lun de det lo long de de bamra ke pi bom ho ke non bang ke long lun do long lo Abarim MLA Dorsing long hang up hansmi Karbi Longri Tamas Council long nominated MEC pekpon lo lapan ki arona teng pen bu signify engkora phoni Karbi Longri DC angnu simi padeng pon lo I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. lapen non het jong akimi het singrong par lapen ki kadom terang pia tum phansmi anghoi pa chingni pon thuro la so hut MP MLS MEC lapen ki ka prek manpeng ke dunra chitong dun pensi akimi tum phansmi karchu lapen ki hizmi pa jurdun ren tilo akimi atuma phansmi ni thom angbong department arpu pek pon pu busi Karbi Longri Tamas Council CM Dr. Chom Dong Hangpen pa chini pon আজি 13 Karbi Longri Tamas Councilor Bhatinong karone amar Nosing Longhang memiliki হিসাবে শপত লৈছে কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণ হৈছে তাৰ সমান্তৰাল হিচাপে আকৌ Karbi Longri Tamas Councilor এজন কাৰ্যবাহী সদস্য আহিছে এজনটো আছে মহিলা তৰফৰ পৰা কাদম তেৰাংপি আৰু লগতে হেপচিং এই দুজনক
Army Karbi PM আজি দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ অফিচত পোৱা হৈছে আজি এতিয়া 2 দিনমান লাগিব দায়িত্ব বেছি দিন নালাগে 2 দিন মানৰ পিছত দায়িত্ব দিয়া খালি কৰি পাই যাব West Karbi Anglong Amri MSC Consensi ke Parlopon Lower Amri Havra Long Semi Rongkep Andolo Labangsu Rongkep Arong ka Chukimpon Lakinon Hajong Kalilo Hap Husar Pisarai Kaidin Hutanlo Bon Semi Labarongkep Havara Pansemi Karbilong Thomas Council Atumpen Kelangpon Kepang Krivi Ajoksi Inyani Anda Kaching Thura Saimbu Isinat Semi Lilang Lasilang Rongkep Havara Tum Kisum Ki Boylong Semi Etrap Tutudun Hegji Labanki Labangsu Havara Rat Pansemi Klem Kedam Hegji Pan Pro Emang Pensi Rongkep Arisu Tum Chingbai Sarpensi Lower Amri Youth Association Hampang Song Simim Hang Patek Polo Labangso Hampang Song Pan Aprangke Japon Linjia Pansi Lower Amri Youth Association Amaipu Himbari Bongrum Konchunbang Sarim Terang Dunamaipu Joyram Ronghang Rap Konchunbang Robinson Tisu Pangrum Chunbang Longsing Bongrum Saihem Konchunbang Sunil Rong Paratum Pansi Arpupek Ponlo Lower Amri Youth Association Labangso Song Seng Ponlo Abang sosong upi pot sini tum seng nang kok ma bulutang te ni tum Lower Amri Rongkep Barat kidu kisung lapen kisu kyun e punoi kai ke kachar sinang lahaya puthat kosong si kichun jima kosong si misen kiwan te jima layu e puthat sinin tum jingbai ponlo jasemet pet tuwa sala air pen dulorong abang so kacilenga tuwa tame Ajiding klui pen asong political asong tina tumbus tamini tumhan nang chak lo bon tame non puan tani tumhan nang klem pithe khelang lapen dak nitum amri jasame pet Karbianglong Thomas Council IM Dominic Diu Fing Maslai alangli amri havar ninkan kepre pochari et apitame nitum Lower Amri aphanke nangalang kapangkre asong si thek ponlong athing kopi potma bulotang te alangli kedamtang election apor 3 sitame niritum bhan tuwar pencenglok melang lahai puthak kame nangachi chakpo election tangde lobute alangli asai bang chitini dapiti kason thak thasi nitum dak Lower Amri kisung dupik chithandam lobulotang te dak school ke me pe na job nugang punoi murigang punoi lahai hois tame tum kache thondunang la puson tame tum somar kana hok tame dupik lo la son thak thasi nitum tuwar kimimi pena job kisu kyun e kachi ponang jasame pet sorlo kisu punoi lai hoya kisu kutami tum kachi ponang siksak pik mate hithi bazar kidun mate bepar ka chokle mawang tu tum kusami kedam kiwang nonson bechenga por ke kacheling siksak pikan nasil lai hoya kisung pen kuson si ki job jima mane tum apong lo sarkar kachari ke thik dinga tum nami chuning ripik lo wapitame alang nitum na pangkre asom se nitum non ambang ke thek ponong lo senong pang kini tum tame nitum ning ki kang lo ning ki pung lo asitum chingbai lo de tum la pudu joy lo ke chok chilo tum obi kimi tum bang jasemen pet chepang tang nang ko lai hui ki matha pen sini tum la bang so song bang ke par japon nang ko Sam nang bom nang itum nasi rasum hang bang ke thek nang kok lo nasi prajin pan nitum hang tuwar bang ke dolorong tu chala terang nokor tu durong lapen ahin pator tu rongniha lapen dolorong tu ingki thengri aso tuwar bang prajin tan lanon MEC election se frang prajin tan same mane number EP nampo mane prajin tan nang claim pinampo madela black to pink labang prajin tan nang claim pinampo ni tumhan kali pote kibangji MEC election ke nilitum ruling party mate atum han chunai lo non la MEC se prang la tuwana muthe pole de ke ada youth mate de la rom ke parat tani tum ke lage vote bang ke tum pi thekhe mate chidon don de la bang ke tum so par AJYCP Karbilong District Committee atum pen sami Lunsepo Kalitang Jubin Garaphan Bharat Randandong AP Pajir Vegnangji Pupena Jokpensi AJYCP Karbilong District Committee atum pen India Prime Minister Narendra Modi aphan Pinpur Alo Panongsi ADC Kakumni Soikia ACS Inchers Bokajan SDU Civil Adireng sami Pinpur Alo Pajirdam apela bangso Pinpur Alo sami Assam Chief Minister Dr. Himita Biswa Sharma lapanki Assam Legislative Assembly Speaker
Gulf of Assam atuma phan semi la solu parap ipon labang supin pura lu pajir damalong semi jitu phukon a JYCP Central Executive Member semi chitong dun si RDCP dun labang supin pura lu long ke jong pon labang ki nongnam ka chithangklong alun sepu kalitang Zubin Guard kedamtang Srinda engkora pho aningkan chitini phai khre chok siani si kupi ga son pelani arong chawai juilo alangli arong chawai jui pu vai face semi alangri kereng tik hut pen semi ka prek akhai khai thongkep alun jil semi alangli lun pul pipon elo la son se alangli pangrum pet pen bangki ga bonda pon alun jil semi suri thongkep la nerkep ansu si alun semi alangli bonda pon si lun tekang elo la so jok pen si pir thelong semi chithang thublo la pen asama phan semi nongme nangwan pilo la si lun sepu kalitang Dr. Bhupen Hazarika phan semi Bharat Randa nong e pipon ason thot si lun sepu kalitang Zubin Guard phan semi Bharat Randa anong e pipon bek nang jipusi a JYCP Karbi Long District Committee atumpen pinpuralu pajirdam Bogajan para Gypsum Rongpi Karbi Longri Abirta Pini Abirta ki lan sikang ton poniglo lasido mithat me kardong